ukuthi Petro ngiyamthanda. Petro ngiyamthanda. Petro ngiyamthanda. Makhelwane. Azoshesha qede. Khuluma makhelwane. Njalo uthi maki. Azoshesha qede. Khuluma makhelwane. Hallelujah. Uthi ke Jesu uPetro ngithanda yini? Uthi Petro yazi ukuthi ngiyamthanda. Uthi ke Jesu Petro phani izimbuza. Yenza njani Petro? So ngamanye amazwi mawuthi uyamthanda Jesu akusiko ukuthi uyakhuluma ukuthi uyamthanda. But mawuthanda Jesu sibona ngalokuthi uthanda izimvu zakhe. Nikhona bazalwane? Yebo Jesu uthi uPetro uyamthanda yini? Uthi yebo ngiyamthanda. Uthi iBhayibheli uzawambuza kangaki ka 3 years. Athi Petro wenza njani? Uyamthanda na. So Jesu ngamanye amazwi abenga-expectanga i-answer ethi ngiyamthanda bese uhlala phansi. Abe-expect ukuthi mawuthi uyamthanda sibona ngalokuthi uyabathanda yini abayizimvu zakhe. Nikhona yini? Ingakho ngedwa wakhe athi makayichaza ngokwenza athi ngeke ukuthi uthanda uNkulunkulu kuzonke umfowenu. Ukuthi leyo nto leyo amanga ngethusho njalo bazalwane. Ngethusho njalo makhono. So uma uthi umntwana kaNkulunkulu uthanda uNkulunkulu asikuboni ngokuthi umtreat kanjani uNkulunkulu but sibona ngokuthi usitreat kanjani ethini. Sibona ngokuthi usiphatha kanjani. Lekhona bazalwane. Lekhona imakhono. Phathisa ngoshukela imessage. Because kulula ukuthi uyamthanda uNkulunkulu but kunzima ukukhombisa ukuthi uyamthanda uNkulunkulu. Kulula ukuthi ke ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa ube uhlala nabantu ongabakhulumisi. Uyayizwa lento engishoyo? Kulula ukuthi uyamthanda uNkulunkulu kodwa uhlala nabantu eningazwani nabo. Nikhona bazalwane. So uthi ke Jesu uma uthi Petro uyamthanda akudingeki asidini la themba uyamthanda. But sibona ngokuthi unakekele izimvu zakhe. Unakekele naba bathi bayamthanda. Naba bathi bathanda uNkulunkulu. Ngifuna ukubona Petro ukuthi ubaphatha kanjani. Uyayizwa lento engishoyo? Ngoba uba umntwana kaNkulunkulu bazalwana kusika ukukhuluma but ukwenza ithi makhelwane. Ithi maki ukuthi uyamthanda uNkulunkulu akusiko ukusho but ukwenza. Ngoba wonke umuntu uyamthanda uNkulunkulu nabangezange esontweni ngongaya kubo nje manje labayihlelele endaweni zokumnandi ngongambuza ukuthi uyamthanda yini uNkulunkulu angavela athini bazalwane. Angathini bazalwane? Wonke umuntu uyamthanda uNkulunkulu but uNkulunkulu akasimeji ngokuthi sithi siyamthanda but usimeja ngokuthi senza. Usimeja ngani bazalwane? Usimeja ngani makholwa? Ngokuthi senza uma uke wakomitha wathi uyamthanda uNkulunkulu asikumeji ngokuthi uthini sikumeja ngokwenza wenza. Ngeyifo lento engishoyo ukuthi wenzani ithi makhelwane sikumeja ngokuthi wenzani. Ngisho kakhulu ukuthi makhelwane sikumeja ngokuthi wenzani. Bonke abantu bayamthanda uNkulunkulu kodwa bayifew labademonstrate uthando kaNkulunkulu. Banana bademonstrate uthando baningi abathi bayamthanda. Labanye abantu bahlale emakhaya bakhishwa ngabantu abathi bayamthanda uNkulunkulu. Ngiyizwa lento engishoyo. Labanye abantu abasafuni nesonto balinyazwa ngabantu abathini bayamthanda uNkulunkulu. That's why uNkulunkulu athi lento le it's not about ukuthi uthini but it's about ukuthi wenzani. It's about ukuthi wenza njani.
Petro uma uthi uyamthanda khombisa ngokuthi wenza. Khombisa ngokuthi bazalwane. Khombisa ngokuthi bazalwane. Khombisa ngokuthi bazalwane. Nawe nje uma umuntu athi uyakuthanda ayihlali kahle ngoba legama elithi ukuthanda bazalwane lihlukile. It's not a noun, it's a verb. Na ifolo mase. Ngiyakhumbula verb ne noun. I-verb bazalwane it's a doing word inegama leli esibona lezenza angithi bazalwane mathi nje umuntu uyakuthanda sibona ngokwenza uyabona ukuthi ngiyashambisa ke manje uyabona ngivula amehlo manje uyabona ngithi asithi ngiyakuthanda ngoba uthando lubonakala ezenzweni linama result uthando ngiyangizwa bazalwane uthando lunani bazalwane nawe nje mawuhleli nomuntu othi ngiyakuthanda ugcina sokubhoreka nje uthi uyakuthanda ukuthanda angithi kodwa uma uhleli nomuntu okuthandayo noma ngasho ukuthi ngiyakuthanda but izenzo zivele zisho angithi bazalwane izenzo zenza njani zivele zisho ekhaya nje mawuhleli nefamily ekuthandayo akudingi ukuze bakutshele every day ukuthi bayakuthanda but izenzo zivele zisho ukuthi uyathanda kakhulu so ungasho kanjani ukuthi uyamthanda uNkulunkulu but izenzo zakho zethu uyamzoza usho kanjani ukuthi uyamthanda uNkulunkulu but izenzo zakho zithini sithi ngimthanda uyabona manje ukuthi so iphara Zalwane. Abi phara Yesho wakhona ukuthi mzalwane. Abi phara phela elithi kukhuluma into ebhekene lona libe lenza into ebhekene. Nikhona bazalwane. Iphara phela elithi likhuluma into ebhekene lona libe lenza into ebhekene. Uma uthi uyamthanda uNkulunkulu sibona ngani sibona ngezenzo sibona nje ngezenzo ngoba wathi uyamthanda uNkulunkulu akudingeki ukuthi ke uzufakaze kakhulu usho ngane nje uthi uyamthanda bese sihlale ezenzweni ngendlela enza ngayo indlela ayenza ngayo idumisa uNkulunkulu indlela ayiphatha ngayo idumisa uNkulunkulu indlela ayigcina ngayo hayi ngoba befanele kuwe isonto cha ingoba uthanda uNkulunkulu wenza njani bazalwane uthanda uNkulunkulu indlela ayiphatha ngayo ivele idumisa uNkulunkulu because uma ngafiki lento ekuthiwa uthando kaNkulunkulu fanele sikugade lento lebazalwane sekade kusuka ukuthi wenza Nkosi yami siye kubuthongo kumnandi kangaka siyogada wena ngeke silonke but uthando loNkulunkulu liyakhona ukugada wena ngenxa yokuthi ngiyamthanda uNkulunkulu angisayiboni ngenza lento ayiseke standardini sami ngoba ngithanda ubani bazalwane Petro umthanda umngenza njani Petro yenza njani yona izimvu zami yenza njani bazalwane yenza njani bazalwane because kunabantu masikhuluma ngokondla bazalwane asikhulumi ngokondla kokudla kuphela but nje ngokwe-character kwakho kunabantu emhlabeni abadinga uthando lwakho uyizalwane abangaphenduka baluzwile izwi labahlaba yinye into abayidingayo nje umuntu ozobathanda umuntu ozonjani bazalwane ozobathanda banikeze uthando lokukholo athi thonke abakhona ngiyawahamba amasonto kodwa angase ngilithole uthando lunje Nikhona omama bazoba umama bamnikeza umuntu bakamzali bamnikeza uthando lokukholo azizwele athi noma izinto ziyafana kodwa hayi ngiyalithola uthando yodla bazalwane yenza njani sekulula ukuthi bakhulume ngawo sekulula ukuthi bahambe bayohleba abanye abantu
uqhamuke kube umthando uthi asenze njalo asihlebani siyalungisana uthanda ke bazalwane because lapho shota khona uthando thina bazalwane noma imali ngaba khona yikho injabulo ngiyakhuluma kodwa ngiyakhuluma ngesona nibona bazalwane ikhaya bangenathando uyalizwa ungena ukuthi asenze ngoba uthanda njalo ngoba njalo uthando alukho but kwaba nothanda uthando liglue esibamba sibe together isibhange sibe together uthanda ibazalwane yini bazalwane yini bazalwane yini makholo ibandla yikho ke iBhayibheli lithi ongenathando ufana nensebenzana